Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar deh guys, ya nasi goreng campur jeung bakso. Terus aya asin ampur juga guys tuh. Lalabana aya sawi hijau, kerupuk. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin amin amin. Mantap ya guys. Di cuaca panas kayak gini, ya ngadahar nasi goreng. Belum langsung disantap bae nasi gorengna. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nasi amplopnya ya. Baksonya anginnya segar ya guys. Bumbunya yuk meresap. Campur di sini ikan asin. Baksonya
Hmm. Hmm. Mantap. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.